Kaluguran mong kabataan, kingasal pandayanan, dimdam tamo pong ini, ing sinabi na ning Ginoo kaya katamo. At deti nga mano, ilang mga patungkol, kareng kaya galagad, nunay mga patungkol lang, king balang metong, at metong kaya katamo. Anang sinabi ning Ginoo, you are the salt of the earth, and you are the light of the world. O yan yung metong larawan ng metong atunay Kristiyano. Metong asin ng yato at sala ng yato. Bago taming asin babiyang lasa at sulong babiyang sala. We are called to be the salt of the earth. Munyelasa, karengaliwa. And we are called to be the light of the world. To shine, kapamilatan daring kiratamong mayang katapat at mayang apami biyebye at masanting panugali. My dear friends, adwang maulagang bagay sangkap ng Vietnam. Lasa, the sense of taste, and sala, the sense of sight, the sense of seeing. Itang kapampangan, kabalitan tamo, manyaman tamo, batal. Pakanameran na yung Ilocano, Tagalog o Bisaya ay magreklamo. Pero kapakanan may kapampangan, pagsisti na paimpamangan, apepakan mo kaya. Uli masyado na sophisticated, king kiratamong panlasa, at manyaman tamo batal. Proof, king kandabang in 7 months may tabako. Nyabi, I'm on a diet. Uli masyado kayong manyaman magluto, lalong-lalo ng asadong manok, makapasuko. Yan nga tami mingat. We might gain weight and dengkiratamong waistline, baka meragdagan lang another 1 inch. My dear brothers and sisters, what is life without salt? And what is life without light? Ating ko pong kakilala nila ko yung sense of taste. E naalala sa ingkayang kakanan. At minsan kitnaan kaya tatangkiri. Makananaw yung kung kakanan ng adobo, e yun naalasa. Tutoy tamo mana. O namakan kong adobo, e kaya nalasa yung adobo, imaginan ko niya mo, kaya ka na akong isip. Inyang panahon natin kung panlasa, balo ko na lasa yung adobo. Nyabot ang mama kong adobo, akabit kayong adobo, kaya lasa ng adobo, imaginan ko niya mo kayong isip ko, mamaan kong adobo. O ito yung adobo ay ang malalasa, uling itang brain center on earth. May sirane, muna yung alalasa itang kakanan. But the other way could be true. Alang lasa yung kakanan mo, uling alang lasa yung timplana. At wadang yung pamangan, alayang lasa, makalakoy ang kanan. My dear brothers and sisters, you are the salt of the earth. Makanano yung maging asinigmet o ang Kristiyano, king Yato. Balutang, yung gamit ng asin. Salt gives taste to what we eat. Somehow, salt is an ingredient in cooking and it brings out the flavor of what we cook. Imaginan mo na yung mga tilapia. Mamirito kang tilapia asin, kanan me alayang lasa. Mamirito kang tilapia, kuskusan me asin o magic sarap or whatever. The salt will bring out the flavor of what you eat. Can you imagine sinigang without salt? Niya siguro din ang mamangan
low salt, low fat, low cholesterol diet. Takman mi kakananda, those who are na low salt diet, milamo hagana. Kaya rin may tikman, ilele mo ne. Potang alaya na sining kakanan mo. My dear friends, ingasin palpone nasa ing pamakan. O yan yung metong Kristiyano, malasa yung kayabi, malasa yung kasalpantayanan, malasa yung lubod na. Kumisan ginagamit natin sa ating salita yung salitang masarap. Ing masarap mga patungkol yung pamakan. Manyaman na pamakan, pero nung minsan gagamitan tayo, masarap na pagmamahal. Manyaman na pamakyabi. E muli makakaranitan tao, pero manyaman niyang makyabi. Uling manyaman niyang kanyang kasalpantayanan. Manyaman niyang lugod. Malingap yan. Manyaman niyang kayabi, uling masayaya. O yan yung metwa Kristiyano. Babeyang lasa, babeyang diwa, uling atin niyang kasalpantayanan, uling atin niyang lugod, uling biyasa yung makyabi, uling masayayang kayabi. Now, nini Kristiyanong makalakogan po at masyado ang busit. Po dahil biyasan tumiman at nakabiro, po tangalakang moto, po tangalakang utangalo, po tang mapanako ka, mapamiray ka, makalakogan ka. Makalakogan ka po tangalakang konsiderasyon, kaya kalupang ng tao, mangan ka, ingpinggan mo yung isipan mo. E mo na isipan nung mga laparetang kayapir. Makalakogan ka po tang lasing buka. Makalakogan ka po tang ika, matamat ka. Matako ka pala, nakaping gagapan, magpabayad ka. Makalakogan ka po tang alangan Diyos katawan. Makalakogan ka po tang panakang sasayingsing ang mga magreklam. Mabisyo kung dakalan tse-tse-uretche. Makalakogan ka. Maka-turn off ka. So, my dear brothers and sisters, the greatest argument in favor of the gospel is a loving and a lovable Christian. O yun yung patutuwa, yung katunay Kristiyano ka nung malugod ka at kalugod-lugod ka. There is one proof in favor of the gospel. Diyan ng Mahatma Gandhi, you Christians, I believe in your Christ. But I do not believe in you Christians because you do not live like your Christ. Nga po damita mo, bibiyata mo bilang maya pa Kristiyano, malugod na Kristiyano, mapanyapat maya pa Kristiyano. Babiyata mong lasa, kingbiyanan ng tao. Malasa yung biyata mo, kingulidarin tao, ating mabiyata sa pantayanan, ating Diyos katawan. Malasa yung biyata mo po atang malugod yung tao. Po atang may kakalugod tao, malasa yung biyata mo. Potang masaya ka mo, malasa yung biyata mo. Dapat man niya walang pagkabayan niyang busak. Ang pang makabusak to. Eh mga biro, minalampus ang mataas. Makalakogan ka. O kaya naman yung asawa mo, potang makalako yung gano'n yung bumangera yun. Have you ever said to your wife, makalakogan ka na, kapagal mo na, karasugin ba niya? Katakot-takot, asuspetsa, investigasyon yung gagawan mo, makalako ang gana. Podang boros mong pati, podang managkat kang pati. Ang pong alakang inisip no yung selos endredos, ang pong kapanyiran, ang pong pamagduda, masyado ang tudera. Bumangera, makalako ang gana. My dear brothers and sisters, itang Kristiyano, we give flavor to life in the society. And our faith gives flavor and meaning to life. Imagine nung mo. Imagine ang tanong mo nung walang misa. Nung walang fiesta. Nung walang malialdo. Nung walang Pasko. Ay, makalakogan na yung diyan. Yung kasalbandayan ng tao, it gives color. It gives flavor to our life. Meaning and direction. Kinkirata mong pamibiyabiyab.
life would have been drab and tasteless. Without Fiesta Novena, Advent, Christmas, and Holy Week, Easter, and the sacraments. Nga makulay malasa yan bili, igbiya Kristiyano, igbiya tamo bilang Katolik. And salt is used as preservative. Bali po atin yung kinuwentuhan ng may dantoring, yung Fiesta Santo Rosario. Yan palang minunang panahon, o ang mga matelang babi, sagsagan din babi, at dinatong parte rin na mag-anak ko. At kanita uling alapang refrigerator. Balayo, how would they preserve the meat for a longer time? Ilulan din plastic, tinalde asin, ikot-kot din gabon. Can you imagine that, baby club? Uling marimla yung gabon, budburan din asin itang karni, tunggal ditang. Islice din para kimpamangan dal-dal. And the salt will preserve the meat from the process of decay. Nya itang kabalitan-tan kay burong asan. There is so much abundance of fish in Canlao. Igit ko ita ka rin bukatot. Diyos o meto nga bangkang asan, makanan mong gisanan. We need salt to preserve it. So that the whole year round, tintang burong kakanan, matas mo uric acid. Pero the salt will preserve burong asan, burong babi, burong talangka, burong bulik, o dating burong uling ating asin. And the salt will preserve the food for a longer period. And even salt will preserve the heat and the cold. Bali ko rin magtindang ice cream. Itang lula na ice cream at inya pang lula na natutong. And then kitang gilid na nita, dakala yelo at itang yelo, budburan na asin. Bang maglambat indimla at karen bakery, karen ng mga ragon at asin. Bang manatili itang pali, kilog na ning orno. At kaya nang ginamit ang asin, milako niya lasa. Yung siya na niya mo yung dalan. O yan yung biyan na nagmet mga Kristiyano, milako lasa, uling bintay lubon. Milako yung lasa, uling alaning kasalpantayanan. Milako yung tula, ning banal na spiritu. Uling alaning akong ginukimbiyana. And Christians are called to preserve the values of the society. We are called to preserve the family, the marriage. We preserve life. We preserve marriage, anti-divorce. We preserve the family. Etamo mo rin broken home and broken families. We preserve moral values, integrity, honesty. Can you imagine a world without honesty and integrity? Grabe and corruption. Without honesty and integrity, kapanakawan ng kapamaraitan. You name it. Eka na ng kamulakan kamuritan lumog, botang alatang moral values. And we preserve society through our moral values. We preserve society through obedience to the commandments and the gospel teachings of our Lord Jesus Christ. Na binigmeto a Kristiyano may hari ng asin, uling darala na kaya, ting moral values, ting aral ng gino, ing kapamintuan, karing kautusan ng Diyos, mi paltuto, king kayang pamibiyebye. So machoy, enamo dimdam, ing maya pabalita, nunim mabiyaya kaya, ing maya pabalita, uling tutuntunan, ing aral ng ginutamo nga sa Kristo. My dear friends, salt has cleansing and antiseptic value. Kung ang maglinis ng asan, asinan mo. You can also use magic syrup. Kung ang magnamnam ka, here is one secret. Emo asin.
Samutanan may magic sarap corn or chicken cube, itang asin. Ilagay mo yung at siya ng tilapia, and it could taste better. Subukan niyo. So, my dear brothers and sisters, wadang maglinis na ang masan, gadgaran may asin. Wadang anatang toothpaste, we can use salt para mag-toothbrush na umipan. Wadang anitamang tonsil or sore throat, we can gargle warm water with salt. Wadang maglinis na ang gamit, mabukan lang asin. And salt is disinfectant and antiseptic, and it hastens the process of healing. It hastens the process of healing. O yan yung mga Kristiyano, maging asine ninyo, o tang maging dana ning pamikakasundo. E tamo sana may pakalkal sugat ulit po tang magnaknak lang. Rather, may papanulo tamong sugat. Igmeto mga Kristiyano, maging dalanin ning pamikakasundo. Maging dalanin ning reconciliation, magpakayap niyang sugat. Ulit niya sa iyang mamatawad. So my dear friends, let us be salt of the earth, preservative, giving taste to our life, and hastening the healing process in our life. Talagang